Ki doktor jangka Apollo Hospital New Delhi haka khat arterik unai luar arajar arpusau. Kilale eka surgery yu sembut menteri rang ba kejelau ba Prestone Tensong. Kat kum gejing mentep jong commissioner ba secretary kejelau Vijay Kumar Menteri ule penpau bo ba Prestone Tensong. Lale yu ya ke surgery haka benta ba syakamat haka liang kadiang jangka benta ke clear. Neka left fronto temporoparietal craniotomy bat ke SDH. Ula pentip ru bo sembut menteri rang ba kejela ula tip beriau bat ke Jinglong jengman juu ka Biang batang syedap ban kemi on sepen kenriaan yu na ke ICU. Uba Prestone Tensong ulu ot pang men ha kala asing ublay jong ketayo. Bat kumta le lam no yu Shah Nazareth Hospital Shillong ndagi doktor gelabat no ban kemi ibnia hadian bangladon ke jingkiau jang ke blood pressure. Bat hadian mula klan ki bahayang bahasam kle lam no yu ba Prestone Tensong Shah Apollo Hospital New Delhi ban yo syo ya ke jing sumar.